Үтүе күнүнен күндү хорон ихилеген олоқтақтары, ытык табыллах ылжыттар, ыры күнүн көрсө кыраргый, ол эрен ураты концерт бытын, сағалыр бытын көңіллән. Дихигин эйлекке ыры сайдаргар сүнкеннәк кылаттарын килдер бит, онна күн бүгүнүгөр дылы, кере коластарынан Джон Серге кутун туппутыры хыттарбыт Александр Филиппов, Полина Тимофеева, Наталья Алексеева аттарын кен тутта аттыбыт. Александр Дмитриевич Филиппов, онна Наталья Дмитриевна Алексеева, элбе хогону, ытчаты, ырыга веретен такайын тахарбы жонорбутнан болалар, кенилер үйреппі тоғылыра, культура арас салаларын бүтерен, білеген елхет боласыл жаллар. Ол курдук кен тутта аттыбыт, Ира Самсонова, Жокускайдағы Маржи Коватның музыкальный училище ансамблын вокальное отделениетін бүтерен барын, Туймада государственный ансамбль солисткатынан келин учуталынан үләди сылжар. Лия Борисова, музыкальное училище дирижерское хоровой отделениетін музыка үрдігі сколатын, СССР народный артисткатын Анигина Егоровна Елена Дмитриева кылағын бүтерен Жокускайдағы педагогический колледж музыкальное отделение преподавателинан тахарылақты үләди сылжар. Россия үтөләх Саха народная артистката Нина Чигирева кылағын музыка үрдігі сколатын выпускницата Саха республикатын культуратын туйгуна Александр Дмитриевич Филиппов сынелан кинин специалиха Вилена Ларионова. Жокускайдағы педагогический колледж музыкальный салатын бир дойдулақ бұд Лия Борисова веренечте білеген Георгий Николаевич Ширева атынан қорықты сколатын музыка учуталынан үләли сылжар Ульяна Машникова. Жокускайдағы культура колледжін режиссерский салатын сетиләхті бүтерен Шепкин атынан театральный училищеға веренер кемнергер Тутрас Вячеславович Сюкаев кажаттамыт білеген биһиги культура бюджетигер саңатын киллерен үләли сылжар әлбәғаренлерер специалист бұд Антон Винокуров. Күнді көрәтшілер бет, истің істәтшілер бет, бүгінгі концерт бұтығар ұры арас көріңеріттен толырулары сәрген істеқіттен әрене бет, ол күрдік таздайду композитордарын, операларыттан, арияларын, нуча романстарын, онна сақы композитордарын айымнеларын күтті білсеқ бет.
Yeah.